Hello manen kakaksak, kaduan ba kami manen ito dahil nga Bandung. Tingin tayo mga pagkakapintas ng Lucano Sonata. Madmadlaw kukin ka, lumamlamiis ka, anya ka ditigapuna, apay akasta ka, di sinyeta dwa, awanen mamaay na, aniat basul kukin ka, apay anaatap ka. Madmadlaw kukin ka, lumalamiis ka, anya ka ditigapuna, apay akasta ka, di singeta adwa, awanen mamaay na, aniat basul kukin ka, apay anaatap ka. Panunutem kuma, tuok tanga agpadpada, ni ayat nagbuligan ta, kaskarina ka nga awan ken ka, ngem no para kanya, napateg kanya ni ayan, no adaman napagpateg ngem siya, day tapusong ugbaw nga agayan, no balik sem di na kung kaya, sangun-sangun sa web kanya, no di mo maipereng matam kanya, amo nga ipatpateg na. Madmadlaw kukin ka, lumamlamiis ka, aniya ka ditigapuna, apay akasta ka, isingeta dwa, awanen mamaay na, aniat basul kukin ka, apay anaatap ka. Panunutem kuma, tuok tanga agpadpada, ni ayat nagbuligan ta, kaskarina kag nga awan ken ka, ngem no para
naglabas. Kasla saan nga agkupas, di inda tumunga ayat. Ngem anyan anak sa tait ka ginuliban, naglikudam karikit sa batang. Sakit apanunuten nga awan kan ditoy denak. Jakman mas baalan napalaus alegdaang sa wemman no anya iti nagkurangak taapay abinay bay anak. Sakit alagi pen dagiti naglabas. Kasla saan nga agkupas, di inda tumunga ayat. Ngem anyan anak sa tait ka ginuliban, naglikudam karikit sa batang. Obyag ko apay, kastoy di kalak-ama. Inka inkulbutoy napudno nga ayat. Lunwak tuman arubos, riknak di agsag sa gaba. Kapubiyag ko diin paay mo adusa. Kapubiyag ko diin paay mo adusa. Kapubiyag ko diin paay mo adusa. Saan ko mga siya ipabasulit? Numarak-rak ayat kelangin-langin. Kasikat na lawang anang baybay-an. Sanak laam mo nuwag tuok ka. Umanay kengkan makita na iti maminsan. Umanay kengkan tawag ken pa kumusta. Uray no nga sakit pilit nga awate. No panunutek nga sika iyay ayate. Kanaya tinepelak di gumura, jakin paka. Imbes ngay ay wennak saan ta inda danes na kasta kadi tinapud no nga agayan.
ti pabasule no naragrak ayat kelangel-langel sikat na lawag anang baybayan sa naglaam mo no agtuog ka umanay ken kan makita na iti maminsan umanay ken kan tawag ken pa kumusta uray no nga sakit pilit nga awate no panunutek nga sika ti ay ayate punpunuat nagkurkurangam kanayak tinepelak ti kumura jakin pakat imbes ngay ay wenak saan ta indadanes na kasta kadi pinapudno nga agayan kasano ngay patek ko di kasken ka martirak ta puso ayat mo tsak marik na patek ko tsak marik na tadungong kasano at tsak kuten panagtuog ko pinunpunuak nagkurkurangam kanayat tinepelak ti kumura jakin pakat imbes ngay ay wenak saan ta indadanes na kasta kadi tinapudno nga agayan kasta kadi tinapudno nga agayan kasta kadi tinapudno nga agayan oras na asyak tayo madayo kinalikan ayat abot ko rebeng na lae nga inak biruken tay mabukudak kanyak na ikete upay na sa ngimday tuy tirumben amuk at
Lupay na sa ngem day tuy tirumbe Amok adakes intaan aramide Jagmay turet pay nga indang kuyaen Panagluana kapukan yak laen Jak may
kat panunod ko, kasano nga iyaw awan ko, iyaw awan ko, nasa nga inaramid mo. Kasano nga ibawing ko to'y puso, di sa bali at dao. Kasano di aramidek, maasya nakriknak nga agsa sa ibek. Palubusan nagkadin, amang kita ti sa bali nga ayat, pudno pakaragsakan. Palubusan nagkadin, tapnon jak amarigatan, ato'y ayat inak mayawawan. Kasano alipatek ti naglabas, kasano nga iwaksi kat panunod ko, kasano nga iyaw awan ko, iyaw awan ko, nasa nga inaramid mo. Nagkadin, amang kita ti sa bali nga ayat, pudno pakaragsakan. Palubusan nagkadin, tapnon jak amarigatan, ato'y ayat inak mayawawan. Kasano ibawing ko to'y puso, di sa bali at tao. Kasano di aramidek, maasya nakriknak nga agsa sa ibek. Kasano di aramidek, maasya nagriknak nga agsa sa ibek. Dito yan nga patenga iti video kakabsat.